Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is November 13. Ano ti oras dida parehas? An ini. Late ka. Now the name, The name, the Father, the Father, the the Son, Son, the Holy Holy Spirit. Spirit, Spirit. Spirit. Amen. Oh, amen. Amen. Happy birthday, Mama. Love you, Mama. Miss you. Sunod kaming kandila. Happy birthday, Mama Rupa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Rupa. Happy birthday, Mama Rupa. Happy birthday, Day. So happy to serve. You're now 20K. Salamat sa pagsakay sa libre. Free ride. Salamat sa free ride. Yes. Mapitanawan ano? May kayo rin pasahe. Oo, pasahe lang ako. Nati ba may daha? Time check mo do eh. Nakainuwa kita. Time check. 9:30. Oh. Ano ti oras dida parehas? An ini. Late ka. Oo. Late. Hinay. Ano yan na? November 13? Ano yan na ni Mama? November 13, ano ni Mama? November 13. Oh, ano ni Mama yan na? Si happy birthday Mama. Happy birthday, Mama. Oh, birthday ano ni Mama? Kadina. Hindi, prayanin kita. Prayanin kita ha. Yan na pagsako. Oo, sarado. Na in the name? Hindi ni Mana eh. The name, the Father. Baliktad. Adtot igbutang. Na in the name, The name, the Father, the Father, the Son, the Son, the Holy Holy Spirit. 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 Amen. Oh, amen. Kay Mama La. Oh, happy birthday Mama. Happy birthday, Mama. We love you Mama. Sering. Love you, Mama. I miss you. Miss you. Okay, thank you. Yan, di lamaya. Okay na. Good. Okay na, kay mamiling kita yung kuwan. Horita pa kandila. Ha? Oo. Makita sa kubdi naman. Di rin ang katama kadto sa kub. Sarado. Mm-hmm. Ada kita di rumah palsin kandila. Nah, kayo mapasok. Happy birthday, Mama La. Sering kanta. Ha? Oh, Mama La. Mama ngayon. Happy birthday, Mama. Oh, may pangaon dia dak. May pangaon niya dak. Oh, birthday. Uy. Giduhan kita mapalsin kuan, alhamdulillah. Sunod kaming kandila. Dali kayo mapasok. Agoy. Bagong taon. Maligayang Pasko. Tunyo. Dito ha, simbahan. At least baga mapitat pasahero, but pira na yung pasahero, mga napulo lang ang pasahero at bibilngon. Mama Rupa. Kanta Happy doon. birthday, Mama Rupa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Rupa. Happy birthday, Mama Rupa. Hinay ikaw si hinay di do perme. Ay kabaraka, direking kiwi, sering. Derak kiwi. Dida. Oh, sige.
Happy birthday, Day. Ganarot later. Tunyo. Napurutan ta pa yun. Ang napurutan pa yun dito. Ano pa yun eh? Ang napurutan ta pa yun dito. Kampusan to. Mamay ka lang. Ha? Ano? Siguro ta. Ang gaga. Maiyay kanit bata. Hindi rin pa. Mapud ka pa masayro? Makilibre man lang. Happy birthday. Laro pa. Baado. Pagkuro sa online. Yan. Ang gulo eh. Ano ka ba? Huwag yung susugad lang ngayon. Hindi rin pwede pag-urusahon. Sinyo. Susunda. Lagad yan at ginaarahan. Pagpalitan kandila kay 500. Okay, happy birthday, Day. Adi mapudlaan. Di ko mo pinat kakuan. Ngayon kita. Masyada. Mapudlaan niya, di. Okay. Oy, adin litson. Tag 600 la. Gimpatilaw pagodak nira. Charot. Oo, adi na di eskina ha. Ay ka mo kang nalimot. Nga datag pagpost ito niyan. Nga kulop. Puray na tira di da. Kayo, bus na no. Wala. Ay, okay. Okay, good. Okay. Pakita nito. Man. Mama naman. Tigpira man ito na. 58. Tag 50, talakan, sukli. 58. Alam mo ulit na kita. Oo, matraffic. Tungod kay 20k na kita, salamat sa mga nag-follow. Libre sakay kita ha, libre sakay, ikaw mo kaod. Oh, libre sakay, hala na. Libre sakay. Oh, libre sakay para Mars. Hindi rin katuro na daw. Edgar, ngayon ka mo, nasakay ka mo. Libre sakay lahat, libre sakay. Oh, libre. Oh. Libre. Wala na sa kain libre, karoig nirot may bayad pa daw. So happy to serve. You're now 20k. Salamat sa pagsakay sa libre. Free ride. Mga taga saan kayo ate? Taga saan kayo te? Nagamatag mag-video pa ni mo sir ha. Yes, go ahead. Just follow and subscribe too. Salamat sa free ride. Yes. What is your name po? Free ride tayo kasi 20k followers na tayo. Wow, vlogger pala. Maraming nag-share kahapon. Yan. Yeah. This one. I'll give you. Yeah, I'll give you a sticker too. Ha? Yeah, my name is San Caytonio. San Caytonio. Yes. Maraming nag-share sa parade kahapon. Kaya naka 20k tayo. Ikaw lang po ang free ride. Yeah. Matagal na akong nagpapa-free ride. Matagal na. Kala ko ngayon lang may dito. Matagal na. This is my way of sharing our blessing. Wow.
Yeah. Thank you. for Simple, sharing. simple, but in our own little way. So welcome sa Tanawan Leyte. Ngadira ko nung Crispy King. Mamay kala ito no. Oo ha. Crispy King. Ato man. Crispy King. Oh yeah. Crispy King, San Roque, Tanawan Leyte. Bakit harayo niya? Here we go. Okay, Crispy King. You're welcome, ma'am. Thank you so much. Yes, enjoy your stay. Ano ko? May sticker para di rin mo mga okay, thank you. For this one and for the free ride. Yes, you're welcome. Sangkay Tonyo. Opo, opo. I-follow ko rin kayo, ma'am. I will follow. Yes, thank Thank you, po. sir. Opo. May kala ito. Feeling sikat. Ano na, empleyado sa life block. Ay, like bang. I thought you were a student. Ano? Oh my goodness. Okay, let's go. It's okay, it's okay. Mercury or Rose Pharmacy? Rose Pharmacy, pwede dyan. Rose Pharmacy. Yeah, don't worry, it's a free ride, you know. Okay, right? Yeah. Because it's because. Don't forget to follow me, ha. Lagyan to, yung pipinan nga dahon. Okay. Yeah, salamat. Okay, bye-bye. Good night. Whoops! Galang-alang, shout out, oy. Hello. Oo, panida alam ang tikada na kami. Oo, gangaonera. Okay, Nasa thank you, to. ma'am. Thank you. Di, mga tagalang-alang, shout out. Oo, taga-tagalog. Alam kami. Oo, kumusta ka mo din eh? Okay, ma'am. Mapitanawan ano? Oo. May ton. Mapitanawan, mga butong tani. Oh, may kayo maray pasahe. Oo, repasahe lang ako. Nati ba may daha? Nakachip ko kayo Oo. ng maray. Bye. Doon ako nga tanan. Hindi, hiya ko lang. Ay, ganon. Hiya ko lainin. Bay nga kita sa kasinahan ni Lord. Kasi pala, kaya na siling isang kaiton niyo, libre. Baada, ginawa ko sila sa migida mo tagig kakagawin nga. Wow. Anyway, thank you for patronizing. Lagot ng patronizing. Ano team ngaran, ma'am? Marites. Ma'am Marites. Okay, thank you for riding. Okay. Nga di kita tisat. Tisat. Let's go. Okay. Ayaw rin, magatinig rin sa kiton niyo. Taga di man kamo? Ika national lang. National, pero ay ka mo nang turog. Labis ko na. Eskwelahan lagi. Tanawa national. Very good. This is my part of Thanksgiving, you know? Music! Say hi muna, hi. Hi vlog. Welcome to my life. Lagi kinikili. Kinikili. Kinig sa malta. Ano niya? Maguyab ka mo? Diri, bawal. Okay. Kuya. Kuya. Kuya lang Okay. This is my part of Thanksgiving, you know, kaya naka 20k na kita nga Hello, followers. congrats. Yes, part of Kwanlet in our own little way. Di ba? Masaya lang si Tonyo ngayon kasi 20k followers na! Thank you Lord. Thank you. Ada budoy ginarahay na kita ha. Okay. Nakaburba. May tanong pang post. Tapos naman na kita. Siya rin pa. Tapos na kita pumarayaw. Oy, mapinga ako ano. Tala susukaron talanin niya na ha. Ini nga nang adlaw. Thank you very much.
Oh, I hope ano taton gyapon mga kuan, mga pagtrato ay rain maupay normal. Again, this being your friend from another stars. Damo din sa rakyan budoy, sana all. Oo, perminti sugad This being your friend from another stars. Siyempre, ako ay magpapabili lagyap nga iyo sang kay nga mayokbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Aki,